Nandi lakchunga lunglom bia mai sabi ka chim du le LADC Golden Jubilee za kanit lai na se short speed ti khania biachim ti khani boka chuwangin a short speed lo de po ni wei theya ka program a chen biachim ti khania a rei de point ka dim thiam don nia kan chip executive members aum tak kan kholian ni bok pu vezir sanga le anupui pi thangpui le kan chairman zaum tak pu vil elmuaka le kan executive member hote MDC zongzong tele he organizing committee he celebration lian tak maya organizing committee chairman le roi tu te le XMDC voina local zongzong te le kan hun ser min man sak tu Reverend B Zazon alai le Reverend Dr. Flower le Dr. Andrew H. Van Laldika kan Deputy Commissioner te le councilor kan officer zom tak tak te le staff he local chanem le maya lom katia tin pon lamatranga mikwal kwal tha kan nei zong te culture troupe le zaipol le malzai he programa lo lang zong te le helai lang lo te he Golden Jubilee chimtura local zong te invain chibai kabuk chewa amasain inhena lom thu kasoi ani ole kan ngai thak tak ang khan kan ram kan nam min hum him tu le kan in pui nei chun chu khovela hei chau hi ni ya ram in chikhat ma lai fa ten khovel mundanga official in kan nei lova lai district council area chau hi kan lai ram nei chun ani ya hei hi engtia lo piang nge engtia lo umta nge ti hi abul lam poi tia han soi kadua tun ma chuan India marchak atlang ram te hi India ram hian kumpinu la ram noya kan omboka min relova asam ram po hi alapiang bok si lova asam po in min rebok si lova lal rang te not isa tlang rama hian an china kum sangkhat jasri somruk panga nulama India marchak tlang ram te hi riat le ngai ven kan ni tan ve chau kha ania huna local zela Assam province siam alonia Assam khu alo piang ta a ti chuan Assam apian rual khuan phai mi te le tlang mi te kan nun phung le kan che zia te ain ang lo em maya chu wang chuan danglam na satak kan nei awang in ngun takin an ngai tua kumpinu lalram chuan heng tlang mi te hi an zia rang le an lo chua na le an than len le zel na tur hi keini ina kan ven him sak lo chuan phai mi te ne na in ang silvati in excluded area a min lo da ta a kan lal te po an pompui ta a kan lal te kha thu nei na ngai pe in tlang le kha te an siam saka chu tiang ang chuan min lo veng him ta a chu wang chuan sak ho nuaya khan kumpinu lalram nuaya khan eng mo chen kan chung khan India sarkara nam dang le ram dang mi te poina tlo po thelo le har sat na min siam theina tur zong kha dan be le en kolin ke ni kha special takin kan oma lal te thu nei na po ani nang takin an kalpui zel ani kha ti chuan hunalo her zela
India ramin independence amudon nai ta chutia independent amudon nai ta ka chuan helaya tlang mi omte tribal area te hi engtin nge an ve ang ti in cabinet mission chuan advisory committee dina minorities te tribal excluded area cheng te tan proposal lo siemela engtin nge administration an kalpui ve ang ti lo duang chuak turin committee adin ta chu committee chuan sub committee din chong le in North East Frontier Tribal and Excluded Areas Committee lo din ta chuta chuan Assam Chief Minister Gopinath Bordoloi chu chairman ruat ania anu phe chuan Bordoloi committee ti in ko ani nge chu committee chu kum sangkha zakwa somli pasari India in independence amu ma tlatamwak lo April ni som pasari le ni som ni inkar khan Lusai Hills anron tlo Bordoloi committee chuan Assam tlang ram omte chu district council nei ve se ti in he committee ron kal chuan decision lo siamin recommendation alo siam ta constituent assembly thlenta ti chuan constituent assembly in district council nei lo tur chungchang nasatakin an chaya constituent assembly hian adu lo tamtak an ane Bangladesh te nen anin lai chi na nga kan la nok sak puyang tiang chi te chutiang ang chuan harsat na siam tum tam tak an lain nima sela pathian rem ruat hela hian alo lang chuaka Dr. B.R. Ambedkar chuan district council hi create nge ni se Bordoloi committee in a recommend ang hian ti in a chairman berin mintran tatlat maya chutianga tantlat awang chuan Assama tribal ti hi ramdang mi tenen anin ang lova an pian le murna po anin ang lova an ziarang le an nun phung an khosak phung adang lova tin an mani hi namkol mi huai sen an ni boka USA Red Indian so ang deu khu an ni chuwang chuan phai ram mi tenen chen poltir hi chu arem lovange ti in Dr. B.R. Ambedkar hian chairman ani na angin nasatakin district council adin theina turin constituent assembly an hial kal tu te chu nial tha in district council adin theina turin an pas ve ta an tia hei hi district council din na tura bultan na masabir ani kan ti thei ome kumsang khazakwa som nga pani Lusai Hill district council chu medi Assam Chief Ministerin aron honga tin chutia Mizo district council Lusai Hill district council alo din ta ka chuan kan mi masaten teito pin an norvea an lo be vea tin Bordoloi committee khan district council nuaya regional council apiang theyang ti recommendation an lo nei tel boka chuwang chuan Lusai Hill district council nuaya hian regional council ading ve theyani ti in nasatakin an lo beya ti chuan chumi te kan mi masaten an lo be na le an lo kalpui na sara chuan committee din nile in constituent assembly in roman na alo siam zinga khan alo til veto awangin poi Lakher Region Advisory Council BW Roy SDO Lunglei chairman na nuaya committee din anile ta chuta committee member te chu pute mangsaya khoi monga zetheng manga vako thangkip le anando chakma te annia
poi la ke regional council chu chutia committee ten anan railway anan ti zel ta ga chuan alo piang ve ta a nisom ni pathum April sang khan zakwa somnga pathuma khan so sabronga parliamentary secretary asamit lungleya ahongta ane ti chuan January somni pakhat sang khan zakwa somsari panhia Mizoram UT puan alo ni ta a UT alo ni vele khan ruai tu te kan mi masa te tran an la zual ve sawa ti chuan theito pan chuan na zara ni April sang kha zakwa somsari panhia PL Regional Council chu council pathuma chenin chuminua hun reilo te a nisom ni pakwa April sang kha zakwa somsari panhia poi autonomous district council kan lo nei ta ane hei hi kan district council lo pian chua dan atoi theyang bira le khaburang rang te karon vea kan lak chua ani a he poi district council hi kan ni phungle kan ming dik tak ani loveti in sang kha zakwa somriat pariata poi ti chu lai tia thak alol ni le ta a ti chuan voina hian hei kan councila kan ruai tu poimo tak tak te in theito pin he ni hi engtiaro puin nge kan lomanga bul kan thanang ti ngai tu in tuna kan executive member te le midang dang te tho puin le NGO te ne na theito pamalak na zara voina te po hian NGO te an fakom le in kasia district council an tho pui tha tin all political party ang le kan ram le kan nam hian he ni hi kan ni poimo nei ani wangin kum som nga alotlin ta ka chuan a lut na kan riat thar le na tur le he ni atang hian bul kan lo tran so do ta a kum top lama alom na pui zok te chu an la bol sai tur ni ten kaloria a abul tran na ni alo ni hi alom kati a he tianga kan district council lo pian chua theina tur le kong lo zonga theito lo chua tu te an sao mem ema ni china kan gai thak tak ang khan pu khoi mong ate pu wa ko ate le pu zet heng mang ate pu tlang u ate voina hian kan feringa miktam tak helaya member te lo ni to in kan district council a ele bar mitam takin chung ko chom na kan lo nei theya tu na hian thok tu hi sang thum vel don line ni to nge nge ka ringa chutiang ang chuan khovela lai di ram kan nei chun le kan in tun nun na kan zia rang kan nam kan ni na kan identity kan pho chua ve na mun ani a golden jubilee hi chu wang lai that lai hun ani antia silver hi chu lanau pangdeu leka tin diamond hi chu tlemin oi thalamania golden hi kan wang lai tak ani antia mi thiam ti chuan chu wangin tuna kan executive member te po he kan district council ina golden jubilee alo then la ya helai ruai tu ani po hi alom katia chutiang tak chuan kan ram mi pui in nga na kan in pui ani na hi ram mi pui zong in ngai lut na chang le ngai poimo na chang kan riat thar zel a tha in ka ria a he golden jubilee kan man na tang hian enge he kan function satlia mai ni lovin kan ram le kan nam tan enge lo thingang enge kan ram tan al lut na min thlen ti hi kan ngai tua atul le voina hian kan loma kan lima nima sela chu mai chu atok lovin ka ria a kan ram le nam tan ti thei tok kan nei thewa nama min dina ram min siam sak tu chu pathian ania kan pathian chuan sap te vai te le kan ruai tu le khathiam tak tak po helai huna an ni lawang kan mi masa te theito so in an lo tanga chu wangin
Pathianin malasoma hetiang ang iyan District Council kumsom nga kan lo nei tereng mai hi kan pathian hi choi moila kan ram maso na tu le than len na tur hian ama saber na min tho sak thei tu chu kan pathian ani ti riaila chumin thuaya chuan dik na te rin om na te tai mak na te keima ni ho hi in mangaila khoi muna po US ani emo foreign mun latak tak danga ni emo India ram mun latak takani emo Mizoram mun chen katani emo kan district chunga khoi muna po keimani ho hi in mangai ta ila in line ta ila kan ni na le kan zirang hi phulang ngamila kan tongte kan culture le kan ven him thei hi kan nam le kan ramtan kan ven him hian keimani tan kan veng himani ti ire tharang u ti in he golden jubilee hian thucha kanai du cheu ani life ate I thang lian ze lang u kalome ngoro he kan man tep lo min Alu